Asante sana abakunzi ba Emmanuel, nge ndi Emmanuel nk'ibisanzwe kabisa. Hari abari barakurikiye Emmanuel 250. Ubu ngubu rero tukaba twahinduye D-Sport kabisa, akaba ariko channel yacu igiye kuba muri iyi minsi yitwa D-Sport cyangwa se D Sport. Ni siporo kabisa, noneho tuje neza n'amakuru arambuye asesenguye niyo tugiye kujya tubagezaho muri iki gihe twahinduye na channel izina kabisa. Content ni ya yindi kabisa, ni sport update nk'ibisanzwe. Rero abantu baba badukurikiye, twahinduye ntabwo tukiri Emmanuel 250, ahubwo twabaye D-Sport. Ni ya makuru ashyushye cyane, ya makuru n'ubundi mumenyereye cyane muri rusange, tuva muri Afurika, tuva mu Rwanda tujya hanze, tumanuka kabisa. Ubu rero noneho reka turebere hamwe inkuru iri kubica bigacika ku ruhande rw'i Burayi. Ku ruhande rw'i Burayi kabisa, nta yindi nkuru ihari muri iyi minsi, ni inkuru ya Erik ten Hag, umutoza w'ikipe ya Manchester United. Umutoza kabisa abantu benshi n'abatoza benshi n'abakinnyi benshi muri rusange, abakunzi ba ruhago muri rusange, bose bakomeje kwemeza ko uyu mutoza hatarebye mu minsi mike ashobora kuvana akaguru ke mu ekipe ya Manchester United. Uyu ni Erik ten Hag, umaze gutoza imikino hafi igera muri 3 cyangwa se 4, ariko muri iyo mikino yose kaba rwose nta rezilita nziza amaze gukura muri iyi kipe ya Manchester United, mbese bigaragaze ko nta kintu ari kuyigezaho muri iyi minsi. Se mwebwe niko mubyumva? Ni yakwerekeza ibirenge hanze? Ese mwe mwamugiriye inama? Comment zawe ni igitekerezo cyawe kabisa, birakenewe like na comment na share ku bakunzi ba Manchester United, kugira ngo iyi kipe turebe ko itagana mu gahenebero. Reka turebere hamwe rero uyu mukino ejo bundi ku munsi wa gatatu, kipe ya Manchester United yaje kunganya n'ikipe ya FC Porto ibitego 3-3. Iyi kipe ya Manchester United mwibuke ko ariyo yari yabanje ibitego 2 mu gice cya mbere kabisa, bikarangira ibitego 2 byose bayibyishyuye ku minota mikeya cyane. Ibitego 2 bari bamaze kuyibiterekamo kabisa, biba ibitego 2-2, baza kuyongezamo ikindi gitego cya gatatu, kubw'Imana cyangwa se kubwo amahirwe, kipe ya Manchester United baza kwishyura igitego cya gatatu yari imaze gukubitwa. Ibitego birangira ari 3-3. Wibuke ko Manchester United mu mikino iheruka, muri weekend iheruka kabisa, yaje gukubitwa na Tottenham Hotspur ibitego 3 ku munyu cyangwa se ku busa, ibitego 3 babirarira neza cyane. No ku indi mikino yose yagiye ikurikira, ngira ngo muribuka no ku mukino wa Crystal Palace aho baje kunganya ubusa ku busa. Ikipe ya Manchester United bigaragare ko kabisa muri iyi minsi itameze neza. Uretse ikipe ya Manchester United yaje ifite umukino muri iyi weekend, umukino urayihuza n'ikipe ya Aston Villa kuri Villa Park kabisa. Ese Manchester United irahaca gute? Irahaca yambaye cyangwa se birayigendakera gute? Manchester United rero muri iyi minsi kabisa, ntabwo abafana bayo banezerewe. Ngira ngo abafana ba Manchester United, muri kujya mubona amagambo n'ibintu byose bari kwandika ku mbuga nkoranyambaga, ndetse comment bari gutanga,
ntago bishimiye umutoza Erik ten Hag cyangwa se gutsindwa muri iyi minsi, ko ntago babyishimiye kabisa. Urabona ko bafite agahinda ku sura yabo ndetse no ku mutima. Nawe rero ushobora kuba uri umufana wa Manchester United cyangwa se ukaba uyikunda, ariko ukaba nawe wabajwe n'iyi nkuru, ariko Erik ten Hag hari inama mwamugira kugira ngo nawe yisubireho, arebe ko nawe yarya kabiri cyangwa se agatora agatotsi, dore ko ubu bitamworoheye. Birakomeye kabisa. Urumva ko iyi kipe iragenda isubira mu manegeka, kuko Manchester United murayibuka no mu wundi mwaka watambutse ko yarase ibitego byinshi cyane, aho yari igeze nayo mu manegeka, itameze neza muri shampiyona ya Premier League muri England, hariya mu Bwongereza kabisa. Dore ko Manchester United murabizi ko ari ikipe y'abafana ikunzwe cyane, ariko ubu ngubu urabona ko ku ruhando mpuzamahanga iyi kipe yamaze kumanuka, ndetse abafana bayo bari kugenda bayivaho umusubirizo, kugira ngo abafana bo mu Rwanda bo batangiye kabisa, batangiye kuvuga ati ikipe ya Manchester United nidakora agakoryo muri weekend, turaza kwereka imiryango kabisa, dushake indi kipe itatubabaza iduhereza ibyishimo. Kambashimire rero bakunzi ba D-Sport cyangwa se D-Drick Sport, njye ndi Emmanuel nk'ibisanzwe. Ukomeze gukurikira ibiganiro bishyashya, dore ko twahinduye na channel yacu. Kora like, kore subscribe, kore comment yawe ni nyamibwa kabisa, ubundi ukore share, twibanire muri rusange. Ni D-Drick, channel yo ni D-Sport. Ubundi dukomeze n'amakuru y'inkino cyangwa se amakuru y'imikino. Kadushimire abari mu Rwanda kabisa, barangije kubikora kera. Nigeria kabisa, namwe mbabona. United States kabisa, namwe nimuhwema kutwereka ko tuba turi kumwe aho ngaho, n'abandi muri rusange, Abarundi, Tanzania muri rusange. Komeze rero kugira ngo tujye dukurikirana amakuru agezweho ya sport update. Ciao.